Milan Chelsea 0-2. Pobačaj Oršića, odio je Sole do Ljubičića, gol! Gol! 1-1. Nije 1-1, zaleđe. Podignuta zastavica, ovo će sad trebati pogledati još koji put što su sada vidjeli suci. Da li Špikić koji tamo stoji u zaleđu procijenjeno kao ometanje vratara, ali on nije u toj poziciji da vratar ne vidi. I to je autogol i to je definitivno igrač Salzburga koji je skrenuo loptu, vratar s tim nema nikakve veze i ometanja ne bi trebalo biti.